Amaphoyisa aseMpumalanga akhombisa uthando ebantwini asebekhulile kanye naseyintandaneni embuzini. Lamaphoyisa anikele ngokudla kanye nezipho ebantwini abayi122. Lena indawo esemakhaya ekhungethwe ubupha kanye nobugebengu abaphenduka izisulu kakhulu abantu asebebadala kanye nezingane. Ufana King Mathebula oneminyaka eyi15 washonelwa abazali bakhe. Njengoba kuza uKhisimusi nje ikati lilele eziko. Makushona 2017 abushona 2019 kudla siphila ngokunikwe esontweni sithola ama peace job. Aloku impilo ayisimnandi. Bengicela ukuthi ngathi abangathola indzawo la bangakhelwa khona bahlale baphile njengalabanye bantwana. Amaphoyisa aseMpumalanga ebambisene nobuholi bendabuko kulendawo bahlele ukuphonsa ije esivivaneni. Imo sami ekhaya sisi-right but sibhlungwana nje kakhulu ngoba ngimile ngithengela labantwana kudla labangantinathela tshwala. Zisezingeni eliphezulu izenzo zokugqekezwa emizini yabantu kanye nokudlwengula kunethemba lokuthi lokhu okwenziwe amaphoyisa kuzosehlisa lesi sibalo. Siyabonga kakhulu ku-SAPS ukuthi sihlangane nebukhosi lobukhona la eNkomazi ukuthi silwe nobuphuya. Siyathi ukuthi lendzawo le i-youth bantu labasha bomake bantwana babhekene netimo letiningi. Umsebenzi wethu njengamaphoyisa ukubopha igebengu but akukona lokho kuphela. Noma sihamba hamba lana senza umsebenzi wethu siyabona imiphakathi ohluphekile, siyakwazi ukubona imindeni lehluphekile. Umoya kaKhisimusi uthibeka abanye abantu phambili.